أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه و لبینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک ماله و خدای تعالی الآخرت و تک جنت للجنة جي وتك جينار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تماشوانا حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام ده حديثك يوضع بحث ذكاء دبي أمتي بري ما ظلامكي نوتو نيحب إنسان كشتي قاتل بيه و پاشی رحمه خدات که بدلیوی ترسا خدات که بدلیوی دبی اش خورا توبه بکم ده پرسه دبی جبونا خود الوان دارا کی باشه عالم و چاخیر راهیب گوتنا جوان را دبین هر افلان داره و یک لور هیه او یا علم خدا پر باشه دو مغارکی دایه هر تی ببینی لو درش خورا ذکر فلان تکره باله او را راست نشین تبده اگر راد چه بالی درد خجرا دبیجه دبی راهیب دبی من نو تو نیحب انسان کشتیه اجا قالوا توبه من هي تنيه توبه بكم يخدي معفو بك انك راهيب خد خيدينا دبي هر جويدا دبي دوري مهر دبي تنوت نه میرا کشتیه ته هیچ کی کتا چی اشتیندی هیچ ته توبه گاری توبه تنه دبي هر اهل جهنمی دبي تاره دبي توبه هم تنه دبي بله والله دبي از تجبوش رادبه وی راهی بیشت کجه دبن صدحب tabi دیسا نتیجه انسانه دپرسه یا دبي ولا از خور توبه بکیم قالوا توبه ما هي تنه وقبول بنبه دبن شل فلان دري وفلان عالم هي هر بالي كاويم ريكي نشان تبدا ابي انسان هاني دچباوي عالمي درد غجرا دبيجه دبي والله من نوتو نهمير كشت اچين بار راهب جمرگو توبه تقبلات اهل الجنه دبي ولا ميجي كشت اجا قالوا دبي توبه جمره هي تنه تدبي چي بیرایانه دبی که توبه دستی خدا دایه خدا بخوازه وی عفو بکه خدا نخوازه عفو ناکه یعنی کی کاره بجا توبه تنه یعنی که قیامت ناتیه شورا توبه بکه یالنز دبی بشرطه کی دبی او جیک تلی demek ki pır insani bir xarabın vesaire terk avre bike madem ki توبه biki terk avre bike eğer terk avre ne ki nisa tiyari bavan havala bavan çarşıya bav eğer van cik une top dibin ne yapdı be ve javini ebevindi be icadı be terk avre bike bajarı ki jardı be her aflan bajarı be ol vure jana qadam bike وشغل توبه بك ان شاء الله تعالى خدا تعالى موت تفعفو بك يعني اگر راد بزیارتا ویدک خاطر جد خوازه دچه هی نگشته وی جی کو راهب گوتیه اولو دری راهب تسن راهب تسندنی ملائکت عذاب جتین و ملائکت رحمه جتین ای عذاب دبی امی sorgu sualci bakın, edine de bir eme bakın. Eğer rahmet edin, hayır ava hati alime tövbe kiri, hati alime eme bakın. Edine edin razı tövbe kiri, fakat bir şey tövbe hayır ki ne kiri, çıkı ne kiri yani. Katile eme bakın. Xudai Teala melaiketeki dışine, bavan şekli, bu şekli cevbikatin mesela. ملائکت دبی حیرا و عرضه هانیکای بپیون وی باجار هانی مثلا چقا دوره و جوری حتی نجی وی عالمی کواتیه چقا سه کیج عالی پر به وی ملائکت و دره برا او کن حسابی وانتی دپیون کد پیون عالی کو هر وی باجاری توبه بکه او باجار او که جرا دورتی خدا تعالی امر عرضه دکه عرض خود ده هفدو خود ده هفدو خود ده هفدو وی باجاری نیستی ویالی دورتی
ملائكة رحمتي ويدبن أو يسور قلام مشتكراني لما كي توبة وي قبول بيه بشي نوتو نيحب راهي بجي كشتي بيه سد توبة قبول بيه إجا خداي تعالى القرآن الكريم دا سورة الزمر آية 5 سادة دبكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله تجار الرحمة خدا به في نبي جبو إشي في دنيا جي وجبو رحمة ربي عالم آخرت جي تجار به في نبي يعني نها ما تشقا گناكر به ام تشقا گناكار بن قاتل بن ديندار بن ام دسي خوش ربي عالم ربكن جيك ام بدا هرن تنه باشقا ربي عالم نها انا الفي دنياي مالك ام سربست چن بشه برول دري وقت مالكيه مالا ديا مروه مالا باب مروه مرو سربست چه مالا وان مرو ده شويج دري وكه يكي شويج دو شويج كيف اخو مرواتين او سر چای مرواتين çünkü ديا مروانه باب مروانه هذا قالي مسلمانا رحمة خدا سده نوتو نهشتيج آخرت را يكيل في دنياي تمامي ياراتقا بلا كريه مثلا 8 مليار إنسان هنا حساب بكن مثلا الجوري إنسان بيلم دبين كي للدنيا 20 قطريليون مورستان كنا مثالا بيجن دجا وان معسيا وفلان وبيوان وتعالى رحمة كاخوتني حق يراتخي دنيا جاني دنيا بلا كده إجا عجب رحمة خده نوتنا الآخرة وتشابه يا تركي أم رحمة خده به بنبن يا تركي جدلو جان أم توبة بكن جدلو جان نهانا الفي دنيا جانت هناك إنسان تنري أولاده وان كتير ريا خرابية فلان توب تبن هب مروه وسائره هر أدبين مالا خوشي باجاري بفه مالا خوشي باجاري نبي كرة توي هر قهوة بقي جام هر لقنتي بقي جام هر سوقاقي بقي جام مالا خوشي باجاري بفه ممكن بهر جيكي دور وتداوي كرة خوشي بكه إن شاء الله تعالى كرة تباش بفه لو راكو أو راهيبش في إنسان ردبي هر جيكي دور إجا أم شخرات توبة بكن واگر بازار که عملنا بازار که خراب هم امکان تکاوی وی دریج بازار به اگر گنده جیک مرو اوکتی مرو تشویق گناهات که یعنی ام تجاری رحمه خدا بهوی نبن ان شاء الله تعالى ام جدلو جان توبه بكن خدا تعالى بما عفو بك وانت بمن عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا بك